Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthikaziseke kangangani ngomtshakalo wenehawu ngoba nakusolo uyaraga. Asiqalisane umbono wakho umbukeli uyalandela. Ngela mihlangothi umtshakalo lo uphazamise abantu abame esikolweni ngombana ngolosine nangolosihlanu ufika umlayezo ukuthi bangezi esikolweni ngombana iunion izokuza izobakhipha yeke nabantwana bayasalela emva. Kunabanye kose bakulanda amapeli kodwa kose bajike ngoba kuvaliwe emapelini. Bosabogogo abasakhona ukuthola amapilisi abo emakliniki. Baruka bamenda kabafakile into abayifunako kuzokuphela into lemo. Sicela mosibasiza sibabantu. So kunabantu abajikisiwe la eDelmas eBenisi kuthiwa kuyatoyitoya abantu bayolanda amapilisi bayajikiswa kubekwa impilo zabantu engozini. Uhulumende akathola isixazululo masinyana. Ngokomthetho bokabenza umbereko obalulekileko njengebezempilo akukosakala bonyana bachakala bakite ngenyawo linye phasi abasilisi istrike esi bawele etafuleni bakhulumisana. Inkantolo isikhuphile isinqumo sokuthi abasebenzi bezempilo babuyele emsebenzini. Yona isafuna ukuphikisana naso sinqumo senkantolo ekubeni yazi kahle ukuthi ngempela akumelanga nokuthi baze babe semgwaqeni. Ikhoti seyikhulumile bakithi hayi asiphele isiteleka. Impilo zabantu balekile, amakliniki ibhedlela ivaliwe. Impilo yomuntu ifika kanye ngeke uyireplace impilo yomuntu bakithi ayidlishele. Warehams izigulane zithi zithe zabhubha ezinye segulela ukubhubha esibhedlela engase singaphela esisiteleka. Sikhuluma nje abantu bayaphi ibhedlela njengala eCarolina kuvalekile yonke into vela bayitoyitoya labantu kanti government inangabaniki lo abakufunayo. Abantu bayafa pha esibhedlela bayasweleka abantu. Uhulumende nika abantu 10%. Uhulumende wase South Africa make ukusokolisa angaholisa abantu makaholisa abantu imali labayifunayo. Bayahola pha phezulu bona imali ezesabekayo. Ukubamisa ayiyongo isisombululo. Makabanike imali zabo khona ukuze basebenze bekhululekile. Ngaba abantu bebasebenzisa ngeCovid benikela ngempilo zabo bencame insapho zabo abanye abantu behleli phansi. Ngathana umqathi anikela into bayifunayo sazi ukuthi umphakathi ulimele ngesikhathi fana lesi abaningi vela abanayo imali yokuya kuma private. Umbono ngiwombukeli iSABC ayizukuthatha umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Iindaba zaSindebele sizijamele azithatha ihlangothi.